Biyag ti tao. Hello kada kayo amin gagayam na imbag nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti part 31 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Gorio akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa iday jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Guryo, nagamit kayo magkayaman. Wen insan. Ay wen, ni Roda, nobya. Hello James, kumusta? Masayang mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Wen insan. So nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasar mi. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo't nakalagip ka mo't lamang asawa. Wen mata insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang nga rudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pa ila job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Wala, sana bale. Taypas gay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yu ka ni James nga anak ko. Masigugmat ka dyan asawa man niya insan James. Ay, wan, Manong Guryo. Umuna a baby mi day jay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay gat mata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat amukon Manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak day jay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kadi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin ka. Nauray di ta madani anak. No saan ta maparamuran ni anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y Guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na.
Saan ko mga umdas dayta, apang gapuan ti santa pagkinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan mikin ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib karam ti pakinakam mo dali. Pangasim, kabalam dayta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iswa pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ala, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggaan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading ita kiti na pagting dasawam, James. Agam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tajak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mamangasawa. Mangasawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulam mo ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidin ti kasta. Kat may sa an-anwang ti asawa. No di na may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko anam na ang mga iwan to kanyak. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Una na nang masapul a dubyak tagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa ay. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay.
Umada din sa matiapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron, manang Roda. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta atawon na. Uwan nga Roda. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idugto mo tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan ba't nga minan dahi di anti para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikaw ang matikaawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siyak. Saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Asinun to nga ron, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Awan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakase, manong kuryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat ta amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Sika nga bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganin, bakay. Roda bakay. Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wala kay, atoy. Ato ti tao bakay. Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakay. Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakay. Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtadaday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, tauray awan anak ta. Mayat latta, tilinlangan ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ago mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manong kuryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngam awan mat mako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw nga agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritahan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda kang apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Isong aga broda. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta.
No niya ti pagragsak ang mga ramiden, nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan de ti kalsada lakay? Agpailin samot. Ilugan mo lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam, anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Tagyam, anak. Tailibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang, at ang kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agululaw ka bayaw. Uwan nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, darik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot gamping bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmadon nga agbakasyon. Sagpaminsan lang nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwin, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balay ka. Kung di mo katulong kat di na kayat. anya. Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang met. Umay ka lang tayo di balay no kayat mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo na ayin ti bagay. Adda kami akadwam. No kayat mo, umay ka nagnag di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao.
Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, adan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni iCard, nobyok. Ha? iCard, ni Nanang. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasar kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni iCard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Diya ka mo, Mason. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y nagamam mo. Imbagakon kun kwa na amay sak a single mom. Kaya, Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sabay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna imunda nanang kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisango kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado tayo kaya lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw away, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dya lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit kay tayo iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ta ginanak pa'y. Ala, siya kung timang ikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada dya silita. Agay-ayayam. Ano sam nga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho.
Agresign na ko man ngam sayang mat. Ay talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mga awat kanya kon. Sana bali Jack bye-bye ante anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kong tiag sales lady jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Si kakumati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Unya ro tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbaki di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadawt. At dalay di balay. Ni misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapul kamot iti trabaho, barok. Adaak mo't ang mga awir iti apo ko, may. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Macy. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tanay, manumutlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Macy. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaoda? Iparupa damot launay asa andak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo no awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan ba't anak ko? Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit day jay? Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Ala, may abaw. Di mong damagan dito aking kwada. Tabang magipulong maling kinimisay. Kat gurain na tanto maling tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata adadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay mala. Sapay ko magarod. Tagpaiso na singpag tayo lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti odi na. Taga-anong di asawa ni Macy, tata? Saan na nga asawa na jay? Tasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Agdindin na damat tan tata. Ure idaw dawat ko nga raw asapay lang ko matagsinadan. Anya? Apay, padito ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Imadlaw nga ginsising palang na diyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Macy. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga min ti imbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti maysa akadwami iti grocery. Uray da kami lahat tangarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak matano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi? Saan? Tadak man. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta gananad kayo ijay,
Kan agan-anad kayo iti biyahe yo. Wen, ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da jay lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rodin ni Messi, bakit? Hello, nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusam ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga gawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matdagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko ka ni iCard ta nasingpat day jay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami langan dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-am mo iti day lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutam lang ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kadakwada. Tadyak mata mo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack, ngarut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mon. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkan ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Messi. Di ko nagdandanag. Tama nga nun ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amay. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko me. Baro ano, meron ti umawag. Hello? Hello? Siga ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping. Wen, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami ti uping. Anya? Oh, sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da dya lalaki kada kami nga agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir.
Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos, tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko ma. Nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ko. Di ka basta talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanandak ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton da aramidem. Di ka basta agdalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang. Nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbalig iday jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si kamat gayam gardon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Ah, wen. Linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen. Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Ha? Nakamabayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi dyan yung bagbagam? Taruming baulat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka, kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo. Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnak ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko pudno nga anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak.
maaklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak Messi. Agkasarta nga rude. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti nagannak. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga gayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nanang, agpaiso ay asin mang puto ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimot la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga rob nanang. Tas umra ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso na yun, ti pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumat ti marikrik na kiti baging. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar ngan anayan ti bagi. Wen nga rod Ay, wen. Mabalain nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. No dapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saanan, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho iti restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Taiso ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen. Isumat lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa paging kay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay nga grugi? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano? Kanakan. Apay adi ka pa'y mat nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta kasumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anya ngay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano usampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pag-applyam ka waitress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na giniinaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko naanan ngay. Ure at Uncle ko, mat. Awan mat sabsabali, nanang, takasinsin nyo, mat. Uray man, aramidem lataman ti trabaho, anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, Uncle. Di na mutla iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a customer.
Unay mo't ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman imbaga ka anak-anak. Ha? Apay, masapulaya nga ibaga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak langi jay. Tapno didak kumamot tagtagi basitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay muno na da ija trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasaya at dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak-anak. Di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikataman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka kumagtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no daday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pay. Tadi pa ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaluntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas nga rod mo talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na nga agsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na no agsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Ngam, anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginnawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay kumangay ti pulong na kanyak. Baybayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawrid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali nga min di talamisaan, tayong dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbaglakit din ta atidog ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Baybayam latan. Ang mga ano agipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, uncle? Well, Mira, isa na kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayon. Agbakasyonak tumanen. Wen, uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iji balay.
Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote ng uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kasta aya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka lumatam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin, a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang ana. Nakawarwar pilang isa na panawan Kasi nyo. Ay, sus. Ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit ti kasi nga raramidin na. Sikan inton apaon nak. Narigat a pakibagayan dahi ta babae iti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalak namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak ah. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupa na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Saan ay ha? Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatindog ti pila dagiti agbahin-bahan dito restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iji kahera. Ay, hawan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant ni Uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan no ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. Agdamati nga inaramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ako mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV a pamanaknek, Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrang iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko.
Damdamong pa'y laang iti trabaho nga kasjayan tinaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain tinaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw tinalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na. Siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanakanak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, dalag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig nga main atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, pastalalay yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak nga minan tiluglugan, iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito'y presento. Kahit lading ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang dak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya agay, katkastama ti pinili magkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw, anak ko.
Basta agsingsingpat ka kuman. Wala nang ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tanudakas ta aramid mo, awan na pintas a banag mo. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Jong. Maibos na nga tadag ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartam. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Jong. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan nga tulungam amang isaksakad kalagit anak mo. Manong Jong. Ket gabiti kasta sitwasyon mo. Na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagit anak mi. Namayagan na kayat ko sila. Ngam masyanak kadagit anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan na iti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. On pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan nam nama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ti bagbagada nga yan. Sakbay amatayak. Kat sikat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko ken ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanyak. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae ak, awan ang yaman na kenkwana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga do overtime da. Overtime na la ka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubli akmat la dagos, mama. Oh, ang yaman ak tayo naklon nakmatlagan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukan ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ipang panunutek. Diya kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Ngam sikat ipang panunutek, Amy. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag? Jong. Pasensya ka na. Ta di tamat mabalin ti sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data.
Iso dito'y latan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulod kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan lalaki? Kaopisin na ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga miti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katiyam amom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito'y balay. Wan nanang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analadaw ka simrek dito opisina ay mi? Naladawak nga rod anak kariing, Jerry. Ay, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumpat mo ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamlano asino kamata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda niyang Amy. Bigla timangsit. Anya ka tati mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kunkuana, jak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idanon kanyak. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam ditoy. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaidanon kanyak. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Ta saan asikatibos ditoy, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran dagiti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam iter aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Ta sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangan kan Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan na maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititad ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot ten, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagit anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa'y ti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, at hindi so kami rin dami table mo. Okay, thanks.
Nagbanglo kay mi. Kadigdigos mo. Tangiwat mo, ang mga numangag na ka. Ala, aday wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Jebalayda mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang nadakadok nga review mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang iti masapsapol dagiti anak mo. Kan gumatang ka matin itikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtingatak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo ti pangibilbilangak kan ka. Nag-aapa kami ta asawak. Kahit ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wen ko mga rod. Yung saan pa nga ita. Tumting to tayo tagong tao, Amy. Urayag pa yung makaturbos lagit anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdam hapay. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manin day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Nga. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklunam nga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laang. Jong, apay ang tinakpampansinan. Manungal daw na kasta ka kanyak Mabalin ka di Aime. Tinakdisturban. At dati diti opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apay kasta ka matan. Mataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay mi. Ohay, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamum iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklunam nga minagagpaiso. Jerry, wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko iti daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apay di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? Ada asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa'y nanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Kwa, awan nanang.
Bye-bye, andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko, Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Apay, agabrod ka aya. Uwan, nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan ang nagaw-awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak, bugkaawan nak adagos. Sapay ada kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta, ibagayon kanyak. Tadyak amono kaano nga agawid ja amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikug kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami a babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdatarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sabali mo gawin tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry mat, papa. Di kailan nagpampanunot mo, Ten. Di us-usarin ta panunot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Husto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yo ni mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, agulimag ka naon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kun ti maysa nga apo ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi dagito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sutak na makitkitak dagito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hoston Dalia, di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baga. Wan, nalabit, na ikuyan timbungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawanan na ko manaliya. Manuti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, Dalia, sana na maulit lagi siya. Magpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit. Ikari, asikan tulagan di atag. Aginggat maudi nga angas ko. Thank you mananiting kay panagdangag, kat ditan tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Tita.
tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, padaanan niyo pa yung dagiti sumar sa runo nga uploads tayo. God bless! Biyag ti tao. Novi, bakit? Uy, nagdaga ang Eric. Anya ka kadi? Dumandan ka man. Ay, agas ta ka, Novi. Nabayagan nagpalpaliwa ka. Gamjak lag sa sao. Tadyak kayat nga agapata. Itad mo ti wayawayak, Eric. Ammom anapilitan na klaidi anak asawa kan ka. Saan ka nga ay ayatan? Nabayagan nga din nata, Novi. At dapayan may isang anak ta. Ngam aging ka di ita. Kat di nakpay lang masursuro nga ayatan. Uray ka sa no ti aramidag. Jak may suro ti bagik amangayat kan ka, Eric. Iso apa nga asim ta itad mo kuman ti wayawayak. Agsinata kuman. Kayat ko ti agragsak. Kayat ko ti agbalin anawaya. Apay, adda ka di lalakim. Awan, di nakpagpanunutan iti dakas. Taoray di ka ay ayatan. Jak pulos na aramid ti naglalaki. Ngam no agsinata. Adamat siguron karbengak nga agayat iti sabali. Anya, Di nakmat siguro mapabasol no apay akastuyak. Taaklo naman kansan. Ginundawayam ti kinaganos ti panunot ko iti. 17 ko pa'y lang idi nasawanak. Napilitan naklaan na kiasawa kan ka idi. Tawan ti amok apag kamangak. Gaputa ulila ak idin. ala, saan ko man atila isid-sidir mo, Novi? Napalabas na kita. Kansa na pala? Tain kasar ka mo't latta. Banag apag babawyak, Eric. Sa anak lakuman anak ikasargan ka. Medyo'y anak, 8 ti tawan mo. Iso amabalin mo ti agpili no asino ti William. Uno, sino ti sumurutang kada kami ka ni Dadim? Ha? Apay ka di, mami. Nagsaritaan min ka ni Dadim ti panagsinami. Ngamin, saan kamin anaragsak iti tunggal maysa? Kanayon mo mata makita ti panagapam eh. Iso anasaysayat no agsina kami laangan. Apay ngay. Di kayag sina, mami. Yapet ngagsina kami gini mami manak. Ngam iso tagpili. Ada sigurun sa bali nga ay ayatan na. Anya kamatan, Eric. Di nakmat padaksan iti anak ta. Amumat nga idi pailaan katawan panagayat ko kan ka. Ibagbagak lang Boston, tagpeso. Daddy! Mami! Di kayo kumama na nagapa. Kan pa nga siyo ta di kayag sina. Diyak kayat di broken family. Lolo, diyak kayat ngagsina da mami kan dadik. Patpat gakidadwa. Ay, anya na yan nagijay at dakil mo. Itatadakil ka na sa dagsina. Ibagayo ko magkadakwada sandang agsina, lolo. Ala, payam takasarita kida apo. Ang sangsangit ni May Joy ngay may dita balay, Eric. Anyat mapaspasama ka na kayo nga gasawa. Di kay ka dimasyan iti anak yun. Ni Novi ti magisinsina kanyak. Papa, Hindi yan. nagsakit ti pa nagsasawt-asawak, Papa. Kanayon na nga isidir. Aginundawayak kanot ti kinainosinte na iti. Iso nagtinag kanyak ta asawak. At anak yun, ngim kastapay lati bagbaganak ka. Wan nga rod, Papa. Kasing patak mo't kang kuwana. Ngam no api akas jela tatipan nakilangan na kanyak. Kasi ti apo ko, kapuiti ka na yun na panagap-apayo. Wan nga rod. Iso nga itad kung saan ti waya-waya ti manugang iyo, Papa. Palugod akon iti kayat na mapasamak. Tapno agulimagan. O niya. Ang anoramidam ti kasta, mabektaran ti anak yun. Di na kaya't ngagsina kayo. Ni Novi ti ayan ti problema, Papa. Saan na siya? Mayjoy, mangedeng kan. Asino ti sumurutam kada kami ka ni Dadim? Agsaukan, tamadaman ti panagimpakik. Tapno amok no yung pakik matandag iti kawas mo. Diyak kayat, mami. Maminsan kumalaang ti sao, Mayjoy.
Noon niya ti pangadang mi iti amam, iso ti masurot. Mami, Saan ati kayat mo ti may patpatulok, ha? diyak kaya't ngagsina kayo ni Daddy. Mayjoy! Agsubli ka man ditoy! Masig ako maitanang mo. Ipagpagapom la ko man kinkwana. No di na kun pagan ano, awan maaramidak. Awatek tayo tanuvi. Basta di mo panawan ni Mayjoy. Kasano nga rod amasinaan ka, no adaklat ta dito'y balay? No kayat mo, lumasin kay ti silid. Agsina tayo ti kwarto. Basta di ka pumanaw. Takas ta ti kayat ti anak ta. Anya? Uy, may karing nga rod, adi nakpakibiyangan iti anyaman nga aramidag? Ah, No may karim adi na kun pakibiyangan, kat maaramid ko amin akay kayat ko, kan mapanak iti kayat ko apapanan. Sige, umanugot ak Eric. Jack pumanaw dito'y balay. ipagpagapo kita anak ta. Iso sige. Ikariktasan kan apakibyangan. Thank you, Mami. Ngamin, di mon patuluyan ti pumanaw. Basta, agsingsingpat ka, Mayjoy. Agadal ka na imbag. Ti panagadal mo ti pamaysam. No niya ti makitam kada kami iti amam. Di ka makibibiyang. Maawatam? Wan, Mami. Ala, tulungan nak nga rod, tadalusan ta ti bakanti asiled dito'y balay. Tamadamdama, yakar ko dagiti kawas ko iti dito asiled. Umakar kayo kadi iti silid kan ni Daddy. Syaklaang, tanagdaga ang isilid mi iti amam. Kan kayat ko ti agsolo. Jak kayat ti adda kaidana. Ni, apay ngagtrabaho ka kat nagmayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ta asawam. Basta, isaraknak dito'y parlor mo. Maboring ak nagigan iti balay. Kayat ko ti agtrabaho. Siguro man ta nagtrabaho ak dito eh. Ngam, pinagsardeng nak lang amin ti asawak. Ay na, nagdakkel lang arud ti sweldo di asawa mo. Agtrabaho ka pa'y laang. Kan, apay, palubusan na kanila kay mong agtrabaho manan. Wen, maboring ak namin nga wan ar-aramidan na iti balay kayla. Alan alaan ako na beautician mo. Wano, uray para walis latan no awan bakante. Ay na, anya para walis ng ibagbagamat. Sige, sige, sumrag ka dito yan. Napanan ni Mami, Daddy. Simrag iti trabaho na anak. Agsubling agtrabaho iti parlor ti gayam na. Ha? Agtrabaho manan? Wen, tama buring ka nun iti balay anak ko. Mala, agrubat ka. Ta idagas kay di pagadalan yun madamdama. Diyak laing pagharup akas tagayam ti sitwasyon nyo iti asawam. Kunak man no inayat mo di asawam. Saan kayla? Ubingak pa'y lang amin idi. Iso apas pasuro taklatan no anyaman ti bagana. Nasakit tinakam ko. Taginundawayan na ti kinaganos ti panunot ko idi. Iti kas diyak kay nasingpot ti asawam. Di mo nasursuro nga inayat, friend? Ay, saan apulos kayla? Ay, kalaat mo't nagitang ibagbagam. Awan mo't kastang ibagbagam kanyak idi ah. Mabainak lang amin nga agopen kun ka idi. Iso nga inlimad ko ti amin. Anya? Iso nga ita. Free akmanan kayla. Maaramid kun ti kay kayat ko. Kat nagkari ti asawa, di nakpakibiyangan kadagiti kayat ko nga aramidan. Tanulapdan na, pumanawak ijabalay. Ipagpagapok lang amin iti anak mi, so asana kapimanaw. Ngapkit ni, nagsina kami iti pagturukan. Ni, Mabitla ang kayla hello? Sige, orayan nak dita. Umayan. Ay, friend, adala ang sukunat di tarwar, ha? ha? Asino? Kayla, iso ni Ray. Ray, gayem ko ni Kayla. Naimbag nga oras mo, Kayla. Kastamat. Agtugaw ka pala dito, Ray, ha? Agtrabaho akpay. Sana balit, tamay sa lang nga orasan, agawid kamin. Novi, ibagaman tagpayso kanya. Asino itibiyag mo day Jerry? Nobyo, Kayla. Anya? Ay sus,
Delikado day tangar aramidam, friend. Nagkasar kayo ka ni Eric. Nagsina kamin kayla. Ay na. Ita, magets ko no ape hakas jet imbagbagam kanyak may papaniti asawam. At dagayam makagapo no ape alim mamiiskan kan kuana. Kayla, nabayagan at kay ayatan ni Eric. Ay na manipod nagkasar kayo iti asawam awan nang ngagkuakastakan ka. Ita lang ay bagbagam ti kastata at dagayam man makagapo. Saan ko mat siguro abasol? No nakasapulak iti nakariknak iti pudno nga ayat. Kat niraiday ta. Iti unos ti panagbiag ko, itaakla nga nakarik na iti kastoy. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga ayat. Basol day tangar aramidam, friend. Ay na, sinaamon day siya lalaki. Uray ko man no saan ka akasado. Gayam ka. Ngam apay adinak suportaran iti pagragsaka. Wana, tatsak kayat ngagbasol ka. Sorry, ngamjak manunungan day tangar aramidam. Nang runa kat agkabkab balay kayo pa'y langit ti asawam. Jay anak may ti makagapo, iso nga daak pay laang ijabalay, friend. Uray pay. Basta di kag dardarasudos. Sinaamkit din day dyan lalaki. Itatanasapa pay. Nailaw anak anang iopin ka ni Kayla, iti may papan ka datari. Apay ngamin nga imbagam kan ko na, honey. Ti amok. Suportado kanya, tagayam ko kat nga rod. Ngam saan matgayam? Inton maminsan, di ka nag-open iti oras sino. Uray mismo agayam mo. Tawan ti mapagtalkan at awitan. Amom, re. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ngamin, itaaklaan na karik na iti nagpayduma nga ayat. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga agay ayat. No pudno nga ayat anak. Sinam ti asawam. Kwa, diyan anak ko ti pampanunutag, re. Di na kaya't ngagsina kami iti amana. Di ka madanagan. Taore adak ijabalay. Diyak pampansinan ti ama ti anak ko. Basta sinam ti asawam. Tadatantiag din na. No di mo mapatkantikid daw ko. Sorry ha. Gimasayasayat nga agsinatan. Ngamin, diyak kabalan nga ibturan ti sakit amarikreknak. Tunggal adda ka iti pudir ti asawam. Diyak kaya't ngagsinat, hari eh. Pang-aasim kumamat Di mo kumaramidan ti kasta. No kas na nga rod. Patgam tikid daw ko, Novi. Nakapangadda nga kon Eric. Pumanaw akong dito'y balay. Amok Novi. At dalalakim. Nagsinatan saan? Kan nagtulag ta nga awan pinakibiyangan ti tunggal may sa kadata. No pumanaw ka, ibatim tanak ta. Wen, di ka madanagan. Agtalinaed ni Mayjoy iti puder mo. Masya nakiti apo ko. Kanayon ngagsangsagit. Kapo iti papanawan ti asawam Eric. Papa, Iho, nagkasar kayo ko ni Novi. Mabalin mo nga idarom no pudno nga talalaki na. saanin papa? Konsensyanan iti kasi yung raramidan na. Aklo naglatan ti gasat ko kan na. Sana bale, tadati anak ko nga inspirasyon ko. Isulangan ti pangibukbuka kita atensyon ko. Papa. Ray, honey, agreeing kan. Aldawan, ingkamanganan. Madamdaman honey. Sumre ka kon iti trabaho. Agmati kan dito'y dagusta. Ala, panawan naman. Mga anak to ito madamdaman. Maturog ako pa eh. Kaya't ko ba iti maturog? Kat, kastalatan na kanayon, Novi. Si kalatan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo iti asawam. Sana bali Taumdas matimat-mat gadak dito'y parlor para iti kasapulan mi kanire. Ay na, Novi. Naulaw ka na talaga iti dayja lalaki. Agreeing ka man iti kasta nga raramidam. Sinaam nga minin dayjay. Mabalin ka di kayla. No awan nasayat nga ibagam. Agulimak kalatan. Kat nasayat matag iti bagbagak. Panangisakit ko kan katararamidak. Panakibiyang ti kasta nga aramidam. Saan panangisakit kayla? Ha? No talaga napatagak kan kaagayam mo. Suportaran nak iti amin nga ramidag.
Di ka agbalin a kontrabida, Kayla. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Medyo'y anak. Wen nga ro, Daddy. Agyaman nak, gapoy ti anos yung amang papaadol kanya. Agyaman akmet. Tayo pakitam ti kinapasnak mo nga agadalan ako. Umda sa napakaragsakak day tama kitkita ken ka. Nang runa, numakalpas kanton iti panagadal mo. Kat maadlan kanton iti natalga da trabaho. Ipanamnamak day ta kada kayo, Daddy. Kat da kayon to ti pangisaguta kiti balikik. Ala, itultuloy mo ti kinasingpat mo anak. Di mo liwayan da agkararap. Tapno idalan na ka ti Diyos iti napinta sa pagtungpalam. Wen, Daddy. Kat agyaman nak iti kanayon yung apan ng palpalagip kanyak. Nagsaya at kayo unay nga ama. Patpatgan kayo, Daddy. Ipatpatag ka ba't anak ko? Nakapsut ako na, Nubi. Marik na kiti bagik. At siya akong agbyagi tinapawat. Umadalin santi apit ko. Di kagsaw iti kastari. Agpaimbag ka pa'y. Agbyag ka pa'y iti ato atawan. Kat agpaot pa iti panagdanata. Naipusan ti kwartata. Gapo iti panagpapagas ko. At nadagsa na sakit ko. Kat narigat na maagasan day ta. Kas ko na ti doktor. Di kagsaw iti kastari. Ayayatan ka. Tsak kabaalan numapukaw kay tibiyag ko. Agyaman ang iti kinasingpat mo. Manipod iti aging kaita. Kaya't ko asulnitan nagiti nagkurangakan ka. Ngayon naladawan di amin. Agsakitak matan. Di mo panunutan day tari. Agpaimbag ka. Tadyak kaya't apanawan nag. Re, agriing ka tagar mo sartan. Agtumarkan iti agas mo. Re, saan mo tanagang angas to yasawa ka? Re, natayan ti asawa ka. Agyaman ak narod, doktor. Sige, patuloy ko. Diyos ko, pakawanan na itinagbasulak kan ka. Amok, nga do dagiti inararabit ko asaan mo pagayatan. Iso pakawanan na ko, ma. Katulungan na. Tapno agimbagak pa. Ang kakanatmat ng tinatakwatan na sakit ko. Kunaklano gagangay asakit tayo jay amarikrik na. Grabe matgaya man. Kasano ang paitan. Agsardan kayo nga agtrabaho, Daddy. Tasya kung ti makaammo kada kayo. Ay, saan anak? Urayak nga gritayrak. Talapig sak pa nagtrabaho. Sana bale, tamanulatawanan turayan. Agritero ako. Tapno makainan na kayo kuman, Daddy. Aginjoy kayo kiti. Agpasyar kayo. Mapan kayo iti kaya tiyo papanan. Wunto anak. Basta ita, agtrabaho ak pailaan. Tadyak kayat ti maboring dito balay. Ni, ada tao, Daddy. Mabitla ang tayo nakitaan. Mabain akla ko mga agpakita ka na kayo. Nga inturturan ko na, Eric. Medyo'y anak ko. Mami,
Apay anak kutong kayo matan. Kasla masakit ka, Nove. Wen, Eric. Nabayagan nga ang sakitak. Kaputawan kwarta kapag paagas ko. Iso na baybay ak ti sakit ko. Kat nagpalinan na komplikado ti sakit ko. Mami, nakakaasi kayo kaya man. Tsakla yung pagkaropakastan ti kasasadyo. Pagkawanandak ko ba? Ano tinagkuragak ka na kayo? Nabayagan nga ang may sakag, bibiyag. Mamayinak lang nga umasinag ka na kayo. Apay abinay am ti bagim, Nove. Iso nga'y mayag. Tagkinawa kiti pamakawan ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandag. Tapno na lang antirik na kamangipulang itibiyag ko. Saan kami ang nagpursigyan ng sapul kada kayo? Tati ang mumi. Kadwang paila ang tilalagyan ng isukatam kada kami. Wan, Nove. Husto timbagat anak ta. Namayagan anatay, daydere. Apay karong nga itakalaan nga agsubli ka ta kami. Ala anak, agrubat ka. Tainta ipaagas tinam. Wan, Daddy. Sana na. Mamayinak unayan ka na kayo nga gama. Nagrunagan ka, Eric. Nagmasulakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Tal napakawandakan. Tikiti pa naging bag mo ti panunutan. Masapul ang maipadoktor ka. Tapno aging bagkan, Nove. Ang yaman ang unay ka na kayo. Manmano ti mangawat kan ka itilikodan tinadagsan ang nagbasulam. Ngam tapno maliklikam tagladingit iti masakbayan, ijam tagaramid iti pakakonsensyaam. Ala gagayam, di taan tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. Jema, pasensyakan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga karuba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agbada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlan bak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Kapay anak ko namday taray nan. Kasano? Agpabada tayo matlang nga awanan. Kunamlan bak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak nang. Ngamsan mo ta bak nang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbayanan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo. Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayahat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day ta nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Masyanakan ka na kaw.
Iso, may bagak itak yung kaday tao eh. Magbaga may di pasika ang asawam. Manipod na ikamang na dya babae. Nadagsa ng tirik na kankwana. Isinam kay din! Anyakit day tangay bagbagayong tatang. Awan tirason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan tirasaon tapno isinam da dya babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyag mao no di ka pala isina da jay. Nasingpot ni Gemma tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kentakal ti panagtalag ko kang kuana. Iso ajak isina ti asawak. Adala man ti rabi manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ama panagtrabaho inton bigat. Oh, adda ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan mat. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapudno dagiti pamadakas nga bagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak na mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaan. nabayagan nga mok day ta manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib-ib-turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal ama mimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko, pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko, ipag. Samay sa, awan Ay na di ka mag- nagrason pa eh. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langan mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso man din. ibagam no niya tirason no apay nagsangit ka. Ibagam tipod no kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daduma ang masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanyak. Lablabos dan. Ibaga dalatan ti kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan ka ti kabsat ko. Manding. Kasaritak ti kabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. Pangasim, manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol akabsat ko. Di mo man mo ti sakit day nga asawa manong. Sana nasayate ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan ka ti asawa. Ay na manong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga ro din nagbasulan. Iso pa'y tadaganas nang agipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktaden nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti panang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputapag na anday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamaplang ti lapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Iso di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masursurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawa ka. Siyak ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding tikastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Anya, Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? ay tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat gapu iti asawa na. Wan nga rod. Ti kayat siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga kapsat. Sana mabalinday tayo. Nasken na makasaritak na dyan babae. Ay, no nasken apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiramidin niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jack matla kayat ti panagrup-rupa na.
Agyaman nakitim pa di ko masidaan nana. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi kanimanding. Awanan yaman na, Jima. Ay, sa anak nga rudan nga agbayagan niya. Agawid akmat. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpong tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika, babay! Gapukan ka. Agaapan, dagiti anak ka. Anya ka din tibagbagam Ay, tata. di ka man naging cook. Ay, na, di mo kumamot ituron ni Jima. Kabsat, saan kumamot? Ay, awan bibiyang mo dito, ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay ngagpungpungtot kayo. Man na kaya pa ka, babae. Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Saya at launay datang inaramid mo, tata. Agnakamot siguro na dyan, babae. Mangirnad mo siguro na dyan, babae. Napuskol launay ti rupa na no di pa ila pumanaw. Ibanta na launay yung tibagina kinimanong manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tibagina iti pamilya tayo. talaga ba? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tata. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kinitatangaya. Kan apay ngagpungpungdot ka. Jack, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo la serbina mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakaykamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya. Respeto nyo ti asawak, no kaya't yun nasaya at kay kanyak. Naglastog ka ting agsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas yung ugali ti asawam. Umadayo talangan manding. Amangan no kumaro pa iti susik tayo iti pamilyam. Nagdagsan tirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti bagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Diyak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni lugar mi manding. No kasta. Agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wala na ising. Nagsaritaan min daytoy ang naimbag ka ni manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpaiso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramiden ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaulam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalas wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel ta ti respeto kadakwada, nana. Ay, uwang gayam, alaham dagiti anak naten. Imbaglasidaan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Agyaman ka, nana ising. Nagaduda gito yan natin. Wala atawon ti naglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadong ti kita. Wen manding, nagaasat ta, nagipatakder iti pakanan dito abay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaistra ti umaymangan. Magustuhan dalaw na ti putahe. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan la dayta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramida klaang ti rumba. Extra rice! Ay, mabit lang manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkit-kit daw da iti extra rice. Malabakit, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itaray na ko ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapo iti panaguy-uy ako iti nakaroon. Anya kumangay ti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Ano Sana bali ta saan kayo pa'y amatay? Ay,
Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapangalan. Ay katsilsilan nyo latan iti makantang iwat yuan. Tapno saan kayo nga agkapsot? Niya. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong Renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Ay, didak panawan. Awan kadwak di balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay may sa! Numabisin kayo, karigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kaya ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaso, tata. Nakailag kayo matlatan iti pagitan niyo. Mabisin na kanak ko. Kandak iti kanak pangahasim. Pakpakawan. Sana kayo may dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa yung tibagiyo, tatan. Tumakdir kayo kit din ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Iseng. Ay, di ka agluha. Adaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Ay na magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kabsat. Ay, Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nanay Sing Manding. Naskan nga agawid ka ni Jalugaryo. Nabayag kaya man nga agsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Ne, adamat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dayta ti rason no apay nga inawagan nak ni Nanay Sing. Anya? Siya kung ti makaamo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Yaman nak iti panangitaray mo kanyak dito ospital. Manding anak ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kit di. Tumaran nyo na kiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panagimbag yun. Way nanak ko. Kaya't ko ti maimbagan. Nabaybayan nyo ti bagiyo kung na ti doktor. Nang ato ti presyon ti dara, kan diabetic kayo. Ha? At daan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na kanak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sapay la ko mata mapakawan na ti asawam anak ko. Ikuyog ko ni tatang iti lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukin ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kaya rumbang ada tayo umatag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo ti biyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasana nasayat day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo dyan. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ko ni Gemma.
Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakan? Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Oh, ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo eh. Akiyaman nak, di ma anak kau. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan nak Pagserserbian na alata, nga oray nagalas di pagpakita ken kay day. Nga dayta kayo manan tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kamin ti mga sikaso kada kayo. Di ma anak kau. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw renan ken ipagkarol. Alaon mi da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Nagsayat ka, Jima anak ko. Ulit yaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. Sana nasaya at ti mangiliding iti pada a tao, taditay amo ang mga no isudan to ti makatulong katatayo. Alaga gayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Isagani Yalong Bolyeser. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, kat Diyos tagi na ititunggal maysa.